matong disikap pangalingan munay nagawi marlipa bagad damay di baloson amata nomor 2 di bata tuhamu adong do song narokon na do naman dokon bagot namar halto may na diagatan di robian horas mahami na majalo tugada nama dihamu na mangalayan songoni ma hata mulaten nami tuhamu amat na sorry pada Tuhan memberkati. Jadi inilah awal mulanya rumah tangga ini. Itu ada bahasa Batak tupak. Ya. Genggamlah satu genggam sebanyak-banyaknya masukkan ke kantong suamimu. Genggam. Ambil. Ati adong namaguan kucing di motor. Jalo hamuna tuhami hasuhuto paranak. Adong mertali kuning oh, mertali kuning. Tepuk tangan. Memang nama lo do boru lirajaun boru merpongon. Artinya malodo mana diake ekonomi. Molo binereng otik do nadi pahol tinggi jala di bapungu dihipu-hipu tu suamina. Gabi majalah horas Tuhan memberkati. Juguk maha mabang, juguk maha menang.